Možemo. Ej, jebi ga. A može. Evo, sad. Snima krulek. Malo za ove koji nisu bili, jebi ga da vide. Majica ide maksimum brzinu. Jedva 150. Pa sa vama dvojicom u kolima. Aj sad, pa trudi smo, pa šta je? Diskriminacija za trudnice. O, pajce! 10 najboljih, 10 najtraženijih, 10 najemitovanijih, 10 najslušanijih, Top 10 u 20, svake subote od 20 na 9. Turbo familija i Nešica. To je to. Pravo vreme za sjajnu ponudu. Postani VIP postpaid ili internet korisnik i izaberi jedan od 50